Papirnati avioni. Tata se sprema na posao. Dobro, ovo su papiri koje trebam. Bok! Bok, bok, tata. Mama, možemo li nešto raditi? Što biste željeli raditi? Dinosaur. O, George, ti uvijek kažeš dinosaur za sve. Napravimo aviončiće. George voli aviončiće. Možemo li napraviti avione koji lete? Da, trebat će nam papiri za to. Znam gdje ima papira. U radnoj sobi ima mnogo papira. Evo papira. Odlično. Mama će napraviti avion od papira. Savinemo papir po sredini, onda savijemo uglove na kraju i opet savijemo uglove da napravimo vrh. A onda savijemo strane ovako. Papirnati avioni. Isprobajmo da vidimo mogu li letjeti. Priprema, pozor, sad! Mamin avion sletio je na stablo. Moj red. Ui! Pepin avion sletio je u teglu s cvijećem. Tvoj je red, George. Georgeov avion je napravio dvostruki krug i pao u lokvu s patkama. Napravimo veliki avion. Treba će nam stvarno veliki komad papira. Ovdje je velik komad plavog papira. Pepa i George napravili su veliki plavi avion. Tata! Zdravo svima! Ne bi li trebao raditi? Da, ali kod kuće sam zaboravio neke važne papire. Tata, mi pravimo avione. Napravili smo jedan jako veliki. Wow, fantastično! Trebate nekog velikog i snažnog da ga baci. Priprema, pozor, sad! Veliki plavi avion leti vrlo visoko i daleko. Čitavo vrijeme leti. Pa aviončiću. Pa. Sad moram pronaći one važne papire za posao. Je li netko vidio nekakve papire? Možda bi trebao poći sa mnom. Jesu li to ovi važni papiri? Da, to je jedan od njih. Je li ovo neki od tih važnih papira, tata? Da, hvala ti, Pepa. Zašto smo kraj lokvice s patkama? O, tako dakle. Hvala, gospođo Patko. Jedini papir koji nedostaje je veliki plavi papir. Velike i plavi. Kao onaj avion koji si bacio daleko od tatice. Onaj kojem smo vikali papa? Da, možda bih trebao nazvati ured. To je tatin ured. Zdravo, tata. Jeste li pronašli papire? Našao sam neke. Jedini koji nam treba je plave boje. To bi mogao biti problem. Tata ga je bacio. Bacio. I letio je i odletio zauvijek. Ovdje je. Upravo mi je sletio na stol. To je bila odlična ideja napraviti papirnati avion i poslati nam ga. Pa da, priličan sam stručnjak u bacanju stvari. Hvala, tatice. Sad kad je plavi papir isporučen, tata može ostatak dana provesti kod kuće. Baš divno. Tata, trebaju nam te novine. Za što? Radimo papirnate avione.